Mau dandan kek, mau ke salon kek, tetap aja tuh muka kagak berubah. Berubah sama Power Ranger, gua berubah. Hah? Sekarang ditanya sama lo, siapa ratu lo? Sekarang sih lu. Sekarang lo cepet ke dapur. Pisahin lo bawang putih sama bawang merah, ntar berantem. Kayak film-film. Hei! Gimana nih? Udah ketemu? Ih, ketemu Ratu. Wah, makannya enak banget. Maaf bos, tadi kita makan nasi padang. Abisnya kita bosen makanan istana mulu. Sayur sop, sambal terasi.